nation yongu ithandiambi yayo ni mobola manengetwa wito nthini thangu ya the Daily Nation ni mobo makonete kuwa kwa wakili Bobu Chalo kana Chalo Bobu measendi house lane lawyer was ambushed kana ondo alama na atoa ise kikoti kita kumumya thayo wake manati ye matamya make la muthenya usu nurune thiwe mayati yani anake na kubikia kikucha chake ndi bebeta kana saa 12 kiokoni wakili Chalo Bobu nunabikia ofisini kwake town along Kaunda Street mwendoni wa saa umwe hadi kanisani ya Holy Basilica kwa mass ya kiokoni. Saa ilioneka asiokithia ofisini kwake ni kana kukumana na clients make wetha ya wakili kana nutethesiana na kumatetea nthini wa makwani mo saa mwanza kwithata naaya lunch kana tanaya aliwa muthenya ofisini kwake kumalokanza na kuthi nthini wa kikalo kana meeting katikati wa musi wa Ilovi saa nyanya weta kwitha 9 anasiokethisia ofisini kwake ni kana kumendukilia wia wake saa 10:30 indi ayumaluka ofisini kwake na kuthi musi kwake Karen siliteleluni wa Lang'ata Road wala saa 10:30 unathiwe na kuwa waniandwa ni sililwa alama kwi manatumite mota alongside El Magadi Road kana lelo ni wa Magadi arokwitha no waiwe kana nathiwe ni sililwa ile alama natumite mota mwendo ni wa saa 12:30 ni mawala manengetwe wito thini wa ithangu ya the Daily Nation aende twithi ithangu ni isu ya kile the Daily Nation na uende wa ukewa wakuwa kwa wakili Chalo Bobu ulani wa county ya Makueni valaindi kiko kichene na kwekwa na ukuni kilini kana kumanyikana sililwala kana ndo alama ithamana atwa isie kiko ki na ndo manamo ateye kuma pandu kuthibala bangi na kumaster ndambuka yake kufikia kumua omuthigane wa wakili thanguni ya karatu ya the Daily Nation nobo mobo makonete wakili Chalo Bobu anoma mosi wake maviendo kunikili kwa mituki nikana kukwata haki na kumanya hala methamana toa isie kiko kiuni anoma mosi mainda indi kunikili kutoa igwa kwa mituki thanguni wa isu ya karatu nwethi ya moboni makonete alama na thukuma na wakili Bobu Chalo na kwitha yeweto kwitha hana mwalimu kana brilliant lecturer kana lecturer unetha mwalimu wasomethia imanyisho cia ulu maundu makonete omiyao yeweto kwitha indi anaye mundu wakili ko cha yulupyo mabolo methila ithanguni ya karatu ya the Daily Nation yeweto kwitha mwaka wa 2011 atumbithisie buku yake ya The Law and Practice of Evidence in Kenya ni buku ile watumbithisie mwaka wa 2011 ni mabo alama ithanguni ya karatu ithanguni ya kana ya the Daily Nation DPP the weakest link in graft war senators say ndi ni maseneta maiteta yulwa mutongwese makwani mamwene ndi DPP kana director of public prosecution mewita kwitha indi aivya ithe kama kwani maulusa ni uvathukanu na zama ya kukitana na kwikithia uu ya EACC mewita indi kwitha DPP weta avya yite ithe kama kwani kiwethokanya nthini wa county sikiwethokanya na makwani alama connect maulusa ni menthini wa county sikiwethokanya kwitha aima vya yetheka ona kwitha ate ukulia kuma kwenza maisu ya EACC weta kana indi katikati wa mwaka wa 2013 nginya mwaka wa umuthi avya yite ithe kama kwani 18 manthini wa county makonete ulusani na kati wa makwani ano makwani 14 nominato mavya yetheka kuma mwaka wa 2023 na mwaka wa 2025 kindu kila maseneta makwenda melewe niki ulikililite kauwa kukitana na ulusani ni mabolo methele thanguni ya kana ya the Daily Nation thanguni ya katano ya the Daily Nation wethia mabo makonete ndi milati ya waki wa nyumba hivi kikasi ya mwene ndi kana housing project lasi nambiwe ni serikali ya Kenya kwanza weweta ndi kwitha ilobia sia waki wa nyumba ino kwitha siselewa
ona kutuika ni mulati ula unengetwe ya nyambe nthini wa serikali ya Kenya Kwanza. Mulati withitwe winengwa kana katika wa mwei wa thanthatu this year the government had invested 46 billion nthini wa waki wa nyomba katika wa mwei wa keli mwaka huu waki wa nyomba kwitha ubathitwe shilingi bilioni miongo ina na thanthatu nilo byesithitwe seselewa kindu kila kiweta takivitwe kiselesia waki wa nyomba ino na milati kuthika vola ni mabolo methile thanguni ya katano ya The Daily Nation. Ithanguni ya thanthatu ya The Daily Nation maboma konete indi 150 million rise scandal rocks Mombasa port indi kilingi sikana scandal ya Musele uloweta kwitha within wa port ya Mombasa wiweta kana indi serikali enda ukoni wa milioni ya nemwe miongo elina itatu kana 123 million leo serikali kwenda ukoni wetina wa kuweta kana makunia ama Musele la within wa port ya Mombasa ni makunia ngili umwe uvathuka nuna alamebo meweta alamebo cha uoni makunia ngili 15 ma miongo ena na 5 indi mauboma iweta kana makunia alamebo ni ngili umwe weta kana indi ibe na ulusa ni withe wa wende yebu kilingi sini kiucha Musele usu wa shilingi 150 million meweta kana indi milioni 123 niso sikwenda kunwa ulusani mawalo methile thangone ya thanthatu ya The Daily Nation. Ithangoni ya monza ya The Daily Nation with ya maboma konetia Hustler Fund defaulters to be barred from accessing a bank and sacco loans kana kethiwa nuko vete Hustler Fund ndwitha witikilwa kosa loan nthini wa bengi kana nthini wa sacco siki wathukano indi minister wa cooperatives kana na mautandithia manini Wycliffe Abetsa o Paranya yasa kana indi ketho mwenda kana ketho katambuka nthini wa bengi na kwenda loni kana kutambuka nthini wa sacco na kwenda kosa loni pakambao sisi kana wina Hustler Fund na indi wilasimika kumiba Hustler Fund ni kana ubikie kunengwa loni ya bengi kana ya sacco kana ngwatanio sia atandithia ni mobolo methila ithanguni ya monza ya The Daily Nation. Ithanguni ya nyanya The Daily Nation with ya maboma konete suspect in NMG's e-paper agli kana mwisilio munene thini wa ekwani ya Nation Media Group kwitha indi anathi mwima wake wa kiliko na kuetekana kana fit kana ni wailite no kiliko chake kisawa kusila ekwani weta kwitha indi alikilile mitambo ya useuvya wa makanzeti ya Nation Media Group na indi kutumbithia mathangu matema uwo na itina kwikiwa mbini na indi kutoa masibitali meki wethukanya kuthimwa wima wake wa kiliko ni kana kusiwa kana ni wailite kana no asile kwa na indi mawome ananya kana sibitali uyasya kana itina wa kwikiwa kunikile tina wa kwikiwa ithimo cia sibitali rakana kwitha kiliko chake kisawa na kwitha tonya kusila ikwano yu ya kwitha atumbithisie mauvo ma Nation Media Group thino makanzeti meki wethukanya uvathukanu kana kwitha mataima wala wakimbithia kwitha mataima wale mawalo methele thanguni ya kenda ya The Daily Nation. Thanguni ya 11 ya The Daily Nation. Teen survives a river earthy crocodile attacks as rising cases triggers fears. Kana indi kamwana kwa miaka 13 kuma kaunti ya Kitui kele tiundu kana bono kiembanga ya kuiwa neke ngangi kana komelwa neke ngangi useni wa athi yota kwitha indi kana utaki useni uswathi na nika mwana ka grade 6 skulu ni wakatili ni comprehensive tunakwitha kana utaki useni usu wa athi na kingangi ukavithukia kumangale kwa yetina indi nikelete undu kana pambania na kingangi gikiasa kana ambie ukivinga manyoni kana wisethia kiveva nikana kingangi ja suffocate wisethia noka tone na kutoloka indi kia kwa tama umesie nthini wa mapaja wisethia niko umeshwa ni kingangi na yuri katona ubutiwa anytime ni katona ubutiwa kuma hospitalini wa Makueni County hospitali nomwa sub county wa Makindo we county nesu ya Makueni mobolo methile thanguni ya 11 ya The Daily Nation. So ikithia kana niwe kwa te thangu icio ya The Daily Nation wisome mavoso makubonoka kwa mbanga ya kamwana ka miaka 13 kubonoka mbanga
ya kwewa ni king'ang'i usini usuwa athi uyo kakabinane kaambanga sia enenthi kwewa ni ng'ang'i usini usuwa athi siende na kuingiva nenthi kwe maiweto makana maitabwa kwitha mengu no kabinane kala membo sini mekabikena kukwata mbanga sia kuvithukiwa ni ing'ang'i. Ithanguni ya The Standard mawala manengeto wito ni Assassins on Wheels kana indi andola makwitha mayatha enenthi kwitha maitumia tumota tiki kwa chambe kila kina kitikiye wakili Babu Chalone kiko kithito kitungilila mavinda kwa mavinda tulilikana kiko cha mbunge wa Kasipulo Ong'ondo Charles Ong'ondo Were ula uno waito kana ula waiwe ni ando maemotani gunmen on a motorbike lelo ni wa Ngong Road musini wa Ilovit kiko kingi chakitikite mwaka wa 2016 mwezi wa katano valaine mutandire Jacob Juma waathiwe olelo nusi wa Ngong Road thini wa interchange ya Karen kiko kingi chakitikio takicha kwathwa kwa mundungi ni atoi ni andola matumite mota ni kiko cha mwaka wa 2015 cha mbunge wa Kabete George Mochai kwitha athiwe mwana mabodyguard mwaka namba onzasi yake kwitha maathiwe na kuwa wakatekate wa mosi wa Iloviti kati wa siku ila sigetekete sia ando ana mebo ambunge na atandithia kuwa wakatekate wa mosi wa Ilovini ando matumite tumota mawala ni thanguni ndi ya keli ya The Standard au US terror strike changed Kenya and global security outlook na ibithukia ya US ila isigeta 9/11 kwitha yawindwa nisia maundu ma usese baadhi ya Kenya na kutuma indi vya Kenya yosa usese kwa woito na kutuma kana kusukumia nende maili kantheni wa makoloba kana kulikantheni wa supermarket kana mall nene kana indi maili kantheni maili kaiwanzani siandeke kwitha maisa kanywa indi ya Kenya kati security expert okwitwa Alumasi Makanga yasaka na Kenya ni mathata muno kabinane kala mewa ni mabingwa mebuko kana mabingwa ngali bikie na usakanywa aiwata kana kini kindo cha bata muno ndwisi witha mundu swa kwite cha ndwisi etha kwite bomu ya komina enende ni mabolome de la thanguni ya kelia The Standard thanguni ya oisu ya kelia The Standard with mavoma konete mutabania mwangangania Paul Mackenzie ngozi sia itho kana ngozi kukosi ya undu wa makenga kumya siana sukulu na kusibataliu ni kana kubikia kubinga ine ngozi nisielete undu Mackenzie wa matamasi ya kana kisomo ni wathukanu na ndini lo etha aimabundesia na kusukumia aingi moma umya siana maskulu ne bala ngozi mwe kwelesya kana ide ila wabikie kwa kana kisomo ni ubathukanu na ndini kindu chicho ya musukumie kutia kanisa Yesu ya motabania mwangangania Paul Mackenzie la wende kusiwa yala nene kana kumana na ikuila sia kwatekanie kithekane cha Shakahola mabola methila ithanguni ya keli ya The Standard ithanguni ngatatu no ithia indi ma lecturer matisitie kutwa isia mukomo na manengere notice thini wa mbilo ya shilingi bilioni 11.5 mesaka na Ilovia ini selitole ni kana matwa isia kisomo kwanzela ya lito uyo kakabinane kama bingu yo si mwaile wala indi amanyewa nusu milioni ni moma ku affectiwa ni masomo kethi wa Ilovia ino sibikia na ule kwa ibinda ilaya ilete maiti isia kutwa isia mukomo kethi serikali hithile cha Ilovia iso ni mapolo methile thanguni akatatu ya The Standard ithanguni ndi ya kana ya The Standard fear is assassins on border roam freely in the city kana indi buya niwende na kwikumbela ndi tina wa assassins kana ndo makuwa na kwitha maendeo na kutambia na kutambia kuendesha ndamboka sio katikati wa musi wa Ilubi freely mateko wa matambia make meya weweta kana indi nisi kwa kauta siminiti na kwiki katikati wa musi wa Ilovi na indi ziota siko hii kwitha siambi yetene nondo mwaka wa 2015 manager wa supermarket sia Nakumatt James Karanja
kwitha indi abithukiiwe na kuowa ni andu me motani. 3 men approached him na kumwatha me motani na kumwatha na kumutia mukuni mawala umethele thanguni ya kana ya The Standard. Thanguni isu ya kana no the high profile cases the smiling lawyer handled and 2022 polls. Endi ni kati wa makwani ala wakili lominie na kuwa wa Babu Chalo. Kati wa makwani lominie tena osila ni thibo ya usakwani wa 2022. Ni kwani lo minete na usila kato makwani angeni wa minete na kuandikwa wau nthini wa ithangu ya The Standard page 4. Ithangu ni ya katano ya The Standard page 4 ni kuelesea undu wa nyanya mawakili Babu bomwe nando mamose maende kutuma ngethi cia ukia kisio na kuwetakana naye mundu muu na wendete muuo ni mawalome ithanguni ya katano ende ithanguni cia katano methila maobisa ma DCI mewetakana ni mende na kuatia kiko ki na ende nimeomantha acili lwala methamana atwa icie kiko cha kumwatha na kumuwa wakili Babu Chalo ni mawalome ila ithanguni ya katano ya The Standard na ende ithanguni ya thanthatu ya The Standard withila mawoma konete Ruto at 3 the scorecard kana indi kuyo muntheni wa President William Ruto kupitia miaka 3 kuma osa kivila kana kuma atongoesya nthi ya Kenya indi thangu iwetete kana kuma atongoesya nthi ya Kenya ithita yasa kana ena mea makwenda kwa liula nthi ya Kenya indi mesite president who eats, sleeps and dreams of changing how everything is done kana indi measya president ola wisa kukoma na kuota kubindwa ndo maundu mekawa va thia Kenya no minute thangu ni elete kana no minute no bindwa maundu meke methokanyo mebe kubindwa mutalatala wa woiti kuma wala nyono la waibo kana lona atwabo wa NHIF na kutwikithia wa SHIF kana SHA kindu kila tongo yengi maithito makibwange maiweta kana nikitethetie nendi na kwenda nendi makikumbatilie na kwenda nendi kuyandikithia mubangoni usu wa SHA wala ingi na momethito mailalamika yulu wa walani usu wa woiti wa SHA maiweta kana ndi mailete kusiokewa kwa walani olona twabo wa NHIF ndi weta kana ndi President William Ruto nominate inge kwa liula visa ya State House kwitha ndi aumeche kiala kila kina twabo cha traditional na kwikia cha kiala chake umuthi nikatwa maundu halo minute na gubindwa vathi ya Kenya kuma osa utongoi kana kuma tongo cia atweka president wa nthi ya Kenya we utona kumurate hata witona kurate President William Ruto hata uthukumi wake miaka 3 yukuma osa kivila na utume mausongio mako kwisala nambani otumani mukube ili 3 kenda 1 kana kwisala mitandao ni ito ya mekumu kanilie yu ni miaka 3 kuma serikali ya Kenya kwanza iyo sa utongoi uyona ithukumangita nene sai kana uyona ithukumite undu batailite ithanguni ya nyanya ya The Standard nuithia maboma konete Ruto flaunts his PhD and political acumen but critics want year of return ni maboma konete President William Ruto kwikona kithui na kuweta kana niwe president omusio na utethete wia waisia nesia na lama na atwa waumbe ni wisia nesia na president uthio mwe ya Uhuru Kenyatta uthio mwe tawia President Mutotia Moi na president la mebumbe ni eweta kana niwe bora niwe better than them kwitha athukumite ni mobo ni uneni wake President William Ruto idi Justin Muturi ulonetha minister mubiani wa public service serikali ya Kenya kwanza eliana na ndeto iya iweta kana indi kabina ni konde kala metwa meeting kana maneta wa meeting ni president kabina ni kala we unetha nthini wa cabinet yake mainenda kutwa isekalo cha onena nya meigwane indi manenda kosa directives na orders kuma kula kwe President William Ruto West indi anetha na attitude he comes to any meeting with an no hit all attitude kana emweta kwitha no kana kwitha eno manyi mwingi wa kila mendeo nene akamba masi ya kesi mawalo methile thanguni ya nyanya ya The Standard ithanguni ndi ya kenda ya The Standard with ya maboma connect ma senator na mubia wa EACC weta indi ithitetea ambewa ma senator ya second indi director of public prosecution na mutongwesa makwani mamwene nthi
ethitwa aithia yethe kama kwani maulosani thini wa serikali cia county makwani ala otethitwa aikulia kuma kwa EACC mubiono wa kukitana na losani na kwikithia uu kwitha atakula cia DPP witha atakula cia kana ni wailite kwika u kana ndailite ini na kuendeka kweka ulikilila mubia wo wa kukitana na olosani na mobalo methile thangoni ya kenda ya The Standard. Ithangoni ya 10 ya The Standard, debt relief is the last hope for Africa to withstand climate change shocks. Kana ndi ziyota nthi cia Africa kana ile mbeta ya Africa kwitha ikoba dola billion 74 billion dollars ikoba kila mwaka ni kana kwikithia ni okitana na walioku kana na uvinduku wa nzebe weta indi mwaka muthelu nthi ya Africa na ile mbeta ya Africa ina ibite bilioni dollar 70 billion dollars kwitha ina ibite thi usu nthino ilobile manatumite kukitana na walioku wa nzebe ine mewacha kanai milioni 300 is the amount pledged annually by developed nations kana ndila siendeye kwitha sinengana mubothi wa milioni 300 wisiane sanira siendeka kana ila sitha siendeka kana kukitana na uvindu kwanza thini wa ile mbeta ya Africa thiyoka ni trilioni 1.3 inde thino inenga ile mbeta ya Africa milioni 300 sisioka kindu kile kisukumi ya ile mbeta ya Africa kukoba bilioni isu dola bilioni 74 ni kana kwikithikana niyo kitana na ubenduku wa nzebe na mabolo methile thangoni ya 10 ya The Standard kwikithikana niwe kwatia mathango asu meliwe kwatia mobo asu kwa withiano wisome kwa olikunondo nyenakita oku sanithia boni botubika muthia wa ukunikili wa mathango maite kuyo muthe rukathi basa tukithe batwisho kithia na mwenu witwa munthe twithe twinenia maundu mekivathukanyo neto wa Beti wa Mwania.